Umanyete korengana nekerengo kindagira buna kiari. Anenke yari ngime. Wana mukai gabidi amuretere ndagira gite tisa inibuya korengana nere. Maithatu mungwano yogo chaka kuumana nga. Bono bakaye tu amenyire nayo manyete ndagira nga kinkuri kiasi gani. Nkari nganda gotebi nje ndagira nkuri nga kibwende kororekana. Kiye gogo chaka koraga. Bono ndagira kiye kwa detera gasini ini kiyeke. Wana. Mungwano lia gata jisani. Ala. Jisani paga. Gata kuchiari moko nga ndagira nke kabiri. Elio parents in law no bale. Kai gatene mesa. What are you saying? Gatene mesa. Hata chisani bwana akuma na bwana. Wano mukungu bwana akasinyo sako bisumutwe. Ikiatali mwana aracha so kisikara amuire no amukendo kan no engesona. Abashugulikira ako. Umwaro uje kujuru sukuji bwana. Aira nasi kitu bwana. Bwana. Maitu mukungu akasoka bwana. Wana maliga akarua maiso akalira. Ege karoke gasaleka. No ena Bible mbakwane tikendo mungwano lia gasoka sika kama taibono turwa. Togende. Togende kabisa. Ndara kwana kapoita yo kwada. Abantu ngoza. Abantu ngoza balinge jangi. Chikwende chicho jabe kujikadalingeji. Ora. Binde bigire akalero gake korubuze gakora kubinya. Bas, tumeto sengeto kike. Ebiguta byaho korabire biko. Ebiguta bike biko bikurume bike, because no bo spirit tikete boko bekwa. There is a special kind of fuel. Kabwa de mukali muliro, ndagirere muliro, moderate ndiyoka. Jiroko era se video maete. Oh no. Mungwano nale na mukaye era ini yiyo bayoberete. Wono kuba gusabigwa umuntu akamagwana kurugatika uyatubiyo. Obo kurugatia. Oyo gukora kurugatia ningo. Omuzwadi gusa. Omuzaje oli atenge uyatubiyo. Oyo mukayo kumubekera. Ya. Kosabi kwa nemo zakiri kama vale. Oye kiwa wega tayo tumeka. So the next question will be moyo. Ngakiamanya. Ngakiakoromanya. Ngakiamka tumugaro mungwano oyo. Ijwa. Njwa jwa biri yakuri mubekera. Tiakwane point yako kwana igoro yo mugano kwaletaga. Tema muno konyara. Ndio. Ne bakoro offended injerende yonsi. Tema buno konyara to basa go correct espouse yao before people or in public. Tema buno konyara my brother Dudus. Si simelia ye pipa kamuru asaba anda bageni bagende. Umanya ko motebinge kintu kiri gwakora ari ni kintu kyoburirio bobe. Lakini motevi the same thing before people. Akili protect spouse yao. To basa como correct, to basa como embarrass before people. Nebo korire gento yako garagaliri mpaka kwegure ngwate kore. Nonya chizo chairire. Noli negesio. Wanya kubwatu mukungu rageni abageni. Gokirete marika ko kwano byo kubaroisia birira byo cyaya tupegerete elza gokirete kesa kita iweti yani kiro ne dege gwe karabya aki nuri negesia kenene ayo musaja ubwato mukungu abageni barajeka azurege ikarekyo Asa abageni yabugokirite byoto herete. Na yidu isa negete me yawo abageni bande.
wavere handled mune mwenda rata ama isugu sugu sabaga akisani ligera jeli jimbiro akigara jamusi aja kekwe maguzerije abageni batara test was ejumi gakika akigaki yeso muraza le tingojeria umeniweza bro yeso muraza le ti aki ogosa bazo ikaratega ni bade boy ole aki na ole chiguri jose dai uwete Mama que posorio que eso como rakini evekira maja isaire ekabe kure maguta kweli kosa seria ole negesa ya tokore bwana dondo lakini naenda bone in that case kero tari sure rangelio mondo ole kazi yao amokonye kero manyete boga na ora so stay at any embarrassment any times adembaro na tero monderu mira ne na gireite chama mageni maunye na kwale tu akimajibona ogerajo okorore bwana na eboro kwale tu asa eboro na ikimajibona na gutigire bono baroseri baire That's why chiketering chia kojire mecha mengi sana njomba aheje kubwata bageni amaye mbaro ete professional yes takumanyetia endingo kiango aire instructions ya irenga sabu abageni mubekera ka ordinary kitchen ka yaria mubekera ka motebi ke banda yeke na bintu bia okorere gasi ebi bageni baragire bagende ukole story utiga magana mangi